Indian National Congress na sinduna lebak asigi tungan mafam da chathariba Sambidan Bachao Yatra gi saruk amu oina ngarang Ternopal District Congress Committee na sinduna Ternopal District ki Lamlong Khulen Community Hall dagi district level Sambidan Bachao rally lamthakre thoramadu da saruk yadaduna Manipur Pradesh Congress Committee ki President K Megasandra na hai Center की BJP लेंगाक असने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन गाक न चट्टबा कॉन्स्टिट्यूशन ना लेबाक असगी मियाम द पीरीबा हक नोम के खोंगाव नरकपा असगी यंगलगा इंडियन नेशनल कांग्रेस ना लेबाक सिनबा थुंग न चच्छरिबा संविधान बचाओ यात्रा स्टेट असिदसु ngasi चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी अहानबा ओइना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट पांगथोकपनी लेबाक असगी लैरिबा लाइरिक हैरबा नहारोल कया थबक पीबा ngamdaba local bodies singi mikhal pangthokpa ngamdaba khungangi chawkhat thorang mapung phana paikhatpa ngamdriba kaya asi Indian constitution na piriba hak adu matpani manamaduna Indian National Congress Party na Bharat Sambidan Bachao rally asi paksana pangthokpani amaromda BJP lengak na mapung phana fail oibadagi Lamdam masta free movement lehen bangamdre furup amagaga nungsinahandre miyamgi hak kaya khongawnari hainasu MLA ke Megasandrana BJP gi lengak tamaral sekhi thoramadu Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Vidyapati Sanjam spokesperson Ningombam Bhupendra General Secretary Soibam Jiten Ternopal District Congress Committee ki President amadi member sing Mahila Congress amasung Youth Congress ki Mihut Singh saruk yakhe Masih thawak phangbai saundre pochai phangdagi awa pochai mamang hepagi inflation pot khrimang aikoi yum pada double prices triple prices of the original from the original prices masih ekoisi hinga tampani adu aikoi awa semi-drawn the schemes of the central government and state governments are totally fair agriculture scheme nahasigi scheme Nupisi scheme, halur scheme, hal dividend scheme. Kasi central government na, big government scheme, state government be failure of the administration of this double government because of these people of Manipur, Perjasi,